chair official channel a kan lo lo ma chu Mizoram Boxing Association chuan pu Lalthlamuana ma Pu Setea ti hriat lar ni bok hna ni somhni panga thariat sangni somhni pahnih khan insawifiah tura hriat tirna le kha hetiang hian an thon ani chu pu Lalthlamuana ma executive member Mizoram Boxing Association subject insawifiah tura hriat tirna kapu amasain Mizoram Boxing Association mingin chibai kapu kache Boxing Federation of India chuan amateur boxer te in kai ruina tur fel fai tak chu ni somhni pakhat thali sangni somhni pahnih khan pu hemanta kalita secretary general BFI chuan lekha ron ti chuaka he lekha po hi ni somhni pahnih thali sangni somhni pahnih khan a copy pe kinia tin MIZBA chuan hemi chungchanga hian boxer te referee and judge NTO ITO le official te in kai ruina tur circular po alo chu ato bokani heti chung hian MIZBA in kai ruina chungai poimo du lovin sub number 1 MIZBA pompuilo professional fight boipuin Thailand ate han kalti riatania tanhina MIZBA pompuilo in LPS nen professional fight buat sai turin ma in la ti riatani boka pathumna MIZBA in kai ruina poi salovin LPS in professional fight and buat sai turatan amateur boxer tele referee and judge turte district rang rangai som kual ti riatania palina tin MIZBA official executive group chu avoi ni na tan ni somni paruk thasari sangni somni pahnih kha ni chu asan boka chu wangin MIZBA executive member ni chung sia MIZBA in kai suina izom du lo le ingai poimo lo chan hi hele kha chu ani atanga ni thum chu ngein zia ka ron te lu tura hriat tir ni a he hun tiam chunga in sawifiah na kan dong lo ani emo in sawifiah na chu pomta ka ni lo chuan MIZBA ni chunga action ala don ani ti kan hriat tir a che ti in Pu Setea president Mizoram Boxing Association chuan a hming a sign na ni tuna pu Lalthlamuana ma Pu Setea in sawifiah na lekha thon ngai ta ve thungang to the president Mizoram Boxing Association subject tilom zia sawifiah na thopui du tak ama sain chi bai ka bu ka che I lekha kalo hmuwa a zom ka ti hle mai Mizoram Boxing Association executive member ka ni na konga in sawifiah turin min ti hi apoi ka tia MIZBA mi malthil chungchanga official a lekha ti chua social media dar ta vak mai hi poi ka ti le zual Mizoram Boxing in ma son thei be sein ka phak ang tokin ga boi pui ve a huang kan zona poimo takani ti hria in professional boxing a ka in rol ta ani amateur nen sangma se atira MIZBA thop na ka dong thalea nangma nge president in huwa po min phur pui tu ini thina he lekha ka muta mai hian min baraka ile ani boxing hi mi mal hlok na turin ka kalpui lawa choibel char charin boxer ten min mamo na angin kalakal zo ka ni mi mal anga ka theile thiam ang to ka tho pathian in mal min soma pathian khongai na zara malam ka pan zel ri ani MIZBA in kai suina ngai poimo du lo tia min pu na sang sang te hetiang hian karon sawifiah sub number 1 boxing coach ka ni angin boxer ten min mamo na ang zelin antan ka omrenga amateur le professional boxer te coach ni hi International Boxing Association danin min phal sak bokari professional boxer hi voiduai lo kalo suai to a anhun hung ber Thailand jinchi sei chuani hi ka hrethiam lo hle ka thona Directorate of Sports and Youth Services street pui na nge ya jin ka ni boke Thailand a khan professional boxing kan boi pui lowa boxer ten coach an mamo angin boxer te in kelaya lo second turin ka han kalani sub number 2 professional hi amateur nen thu nei na hran leya kal hrang ania chuti lain telkop thein International Boxing Association in dan asiam to BFI ngei pom boxer ten an khelkop theinan lekha no ti chuak to bokani professional boxing shrim do dal na hi til thalo tak nin ka thria LPS professional fight chungchanga MIZBA ne na thodun an ron nge na MIZBA executive meeting ka telven hun dera pomania an nuwa hnol le ani ti ka thria ke chu an amateur emo professional emo boxer ten huam zau theyang bera man son thei ka du le ani BFI letter April ni somni pakhat sangni somni pahnia ti chu akangun takin kalozir chiang ve a professional boxing voikhat ma mention lawa amateur boxing championship a pompui na chawatel tura ti na ani tin BFI hian asoi tumber chu
India hian BFI ni lo amateur pol danga dinga chumi hnuaia anin khel zawk hi a phal lo ni in alang professional boxing ah hian aron bui em lo professional boxing hi BFI hian a pompui thei ani lowa professional boxer te amateur a an khel le theinan a pompui zawk ani chumi ti chiang tur chuan BFI ngei pon Tokyo Olympica India professional boxer pani Vikas Krishna le Amit Pangal te chu atirani Amit Pangal hian tun Commonwealth Games ah khan gold medal lala ani sub number 3 LPS professional fighter tel turin a hran pa boxer ka som kul ka hrelawa boxer zani somsari form telua hian tu ma ti luina tel lawa thelu vek an ni dota boxer te som agamin pu na hi kalan hle bokani boxer tu ma hi ka som ngai lawa boxer min ngen na hi ka ti sak thin zo kani referee and judge ni tu ta ti luina tel lawin an ma ni du than na manga tutuk na siam turin ka bia September 4 MIZBA official executive group ka chu asan na chan chu theito pa boxinga ma ka lo lak ve na te min hnut puya hne ka hnoi chia mi malang zonga group a min dei anom thina karil ru anat lo zok nan le katan him zoka ka hriat wangani MIZBA executive member a tel ve ka ni hi alhuina za om ka tia thil hriat thiam dan a in chen tok lo wanga hetiang thila thleng ta ero tha ka ti lo tak zet tui tak ka ngai tuin wom kim zoka boxing ma chon na ngai poimo tha ka tia chumi wanga MIZBA poi ka soi ni chuan min hriat thiam na ka nge ngal ani ram le hnam tan MIZBA in ma lak na konga ma son zel theinan du sak na ka hlane I tho pui arlal chuanoma tin pu arlal chuanoma Pu Setea hian Mizoram Boxing Association ina insawifiah tura an ti na lekha chu a chang le tani